theforest.com. ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи зина ба зина ва илму дониш. имрӯз дар барномаи мо яке аз аҳли илм, яке аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ки имрӯз аллакай сомонаи хичо надоранд, сомонаи расмие ки бо аҷамстан машҳур аст, бародар Фатҳиддин. Хуш омадӣ бародарҷон. мо имрӯз гуфтем хати шумо дар мавриди талаби илм ва завқмандии насли ҷавон чӣ гуна ҳаст ки масалан мо ҳаму набирагони ҳаму аҳле ҳастем ки яъне ки ҳаму мардуме ҳастем ки аз тамоми илм огоҳ буданд, яъне аз илми илоҳиёт, аз илми риёзиёт, аз илми масалан кишту кор, аз илми тиб, аз тамоми илм, аз илми адабиёт. ва чӣ боис шуд ки имрӯз аз нуқтаи назари худи шумо ки масалан аксарияти ҷавонои имрӯза беаҳамиятӣ мекунанд нисбати илм? марҳамат. хуб, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. وعلیکم السلام. تشکر استاد کی دعوت کردین. اولا یعنی ما که چی میگن شکرانه الله ناله ارزنده نیستیم مقصد با همون سخنایی که شما گفتین نسبتی ما، ولی به سوال شما انشاءالله که جواب میدیم. از سبب کی مثال گذشتگانی ما، بزرگانی ما قدر شخصای بزرگ بودن، یعنی که گذشته های ما علم در همه عموما در صحبه علم و فرهنگ یک نقش کلانی را بازی دارند و یک علم و یک چی میگن یک میراثی کلانی علمی را با ما موندن که از سبب که چی با جوانان برای چی جوانهای حاضر مقصد از جوانهای حاضر نمی برای یک علم یا اینکه خنک نظرانه رفتار میکنه نسبت علم همین چیزای استاد که علم یعنی علم و تربیت علاقمندی زیج دارن. علم به تربیت، علم به مدنیت بودن نمیتونه. اگه چی خیلی بفهمونیم امیر استاد؟ مثلا یک شاهی یونانی بود والله علم از خاطرم برآمد. امی عموما در امی دولت های اروپا یعنی حکومت کردگی شاهیگری که اگر لیانیدف با فکرم یک شخص میویا فرزند چه در نزد همون میمونه و او یک چند شاگردای زیاد داره که میگه فرزندی مرا تعلیم بده، تعلیمی حربی بده، تعلیمی هم خیلی حربیش بده. بعدا یعنی دف میگیره در قطاری شاگرداش او را هم تعلیمی حربیش میده و فرزند همون شو به همون مرتبه میرسه که عموما همه تعلیم های امیل یعنی دفع از خود کرده و عاقبت همچون یک سرلشکر می شود. وقتی بزرگ می شود سرلشکر می شود و وقتی که با کشور یعنی همسایه جنگ می شود، با کشور همسایه وقتی که مبارزه می شود تمامی دشمن های همون پدر شد، تمامی دشمن های همون دولت عموما نیست نابود میکنه، ولی یعنی غالب می برند به بالای همو، ولی بسیار به ترتیبی ها میکنه در اون دولت، بسیار به ترتیبی ها میکنن، بسیار کارهای بد میکنن، عموما با مردم ضرر زیانی بسیار میرسونه و بعدا پدر شاه نزد یعنی دف میاد میگه که از سبب که فرزندی ما نسبت همین مردم مثال هم خیلی کارو بسیار کرد، یعنی که به ترتیبی و به انتظامی ها زیاد کرد، ما فخر میکنم که فرزندم چنین سرلشکر شد، چنین دولت ها را ضبط کرد، ولی ما شرم میکنم که فرزندی ما مثال نسبت مردم مثال ظلم کرد عموما مردم، یعنی که با یک حالتهای بد آورد رسون. ما همین چیز شرم میدارم در بین مردم. تو فرزندی ما را یعنی که خوب تعلیم داده نتونستی، بعدا یعنی دیو گشته بجانبی پاچو که ما فرزندی تر تعلیم دادم نه تربیت، یعنی فرزندی تر ما تعلیم دادم با اون مرتبه رفته رسید، ولی ما فرزندی تر تربیت نداده بودم. عموما تربیت فرزند در دست تو به تو باید او را تربیت میدادی، تو باید او را یعنی نصیحت میکردی، ما تعلیمش دادم تو تربیتش میدادی، تو اینکه آداب خوب میگیری و همین کار را نمیکرد. اگه کشاد کرده یعنی که بسیار هم گپ زدیم ولی کوتاه کردم آخرش فهمونیم. عموما مثال ما وقتی که بینم دانشجو با دانشگاه رفته سه ما همین نگاه کردم نقطه نظر میگادم دیده باها بده، من فکر میکنم که 90% همونها
برای درس خوندن میروم، برای روزگذرانی میروم و برای عموما نمیدونم برای چی. وقتی که در کتف دانشجو ما سونکر میبینم استاد، فکر نمیکنم که در درون و دفتر کتاب باشه و برای طلب علم میروم. همه چیز سرچشمه اساسی و اساس‌ترینش ای خونه که فرزند در وقت خردسالیش باید هوسمند میکردن تا اینکه علم به خاطری دوست داشتن علم یعنی تعلیم میگرفت. علم به خاطر اینه که یعنی همون چیزا تا کس تلقینش کرده و ما باید علم بیاموزیم و باید با علم شویم، به خاطر که علم باید دوست می‌داشت. تشکر دوستی عزیز. ببین که امروز ما در یک زمان یعنی که زمانی معاصر، زمانی علم و تکنولوژی است پوشیدن است که امروز ببینید با واسطه مثلا امروز ثبت کنک ما ثبت داره و در پشت ثبت کنک مثلا در تمام دنیا ما شما رو می‌بینن. ببین که امروز چنان علم و تکنولوژی پیشروی کرده شده است. اگر ما با رو بیاریم با هم دولت‌هایی که مسلمان نشینن همون علاقه رو با علم آوردن، چون این یکی از فرضیت‌های ما اهل مسلمان است. یعنی نقطه نظری همین شریعتی گفتم از شما فهم که چی گفته گذشتگان مثلا اهل مثلا مفسرین اهل علمایی که مثلا تو همین مورا بودن که در جدایی همین شریعتی یعنی با مردم مسلمان. یعنی امروز میبینیم که بسیاری ما اکثریت ما که مردم مسلمان هستیم که من مسلمان هستم اما فرق یعنی فهم ندارم از همین. همین گفتم از شما فهمیده بگذاریم. تشکر زیاد دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. همین اولین آیاتی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شدی آیاتی اولی سوره اقرا و خودشم معنای آیت اقرا یعنی بخوان می شود. حضرت جبرائیل امین علیه السلام در غار حرا پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و بعداً گفتند اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خدایی که تو را آفرید، ولی نگفت چی را بخوان. یعنی مثل اهمیت مثلا یک آیت قرآن با یک ترجمه تحت لفظش که معناش چی می شود با او فهمیده نمی شود. برای فهمیدن قرآن تفسیر لازمه و در تفسیر همین آیت مفسرها میگن که مفسرهای همین قرآن میگن که خداوند گفت بخوان ولی نگفت چی را بخوان. البته اقرأ بسم ربک الذی خلق خواند امو قرآن حضرت جبرائیل علیه السلام تلقینش کرد و هم کلمه را به زبان آورد، یعنی اولین آیت قرآن، ولی نگفت که چی را بخوان. پس در تحت ان همین آیت اقرأ داخل می شود، در تحت ان همین سخن الله تمام علم های دنیاوی، چی فیزیک، چی شیمی، چی استرونومی، چی بیولوژی، هر علم هایی که در دنیا هستند برای ما خواندن یا ما تعلیم گرفتن یا ما برای ما فرض است. فرض است انا که چگونه بگیم استاد؟ یعنی یک شخص زندگی میکنه، زندگانی عمر به سر میبره، مثال از نظریه شریعت، از نظریه نگاه دین اسلام ما گفته نمیتونیم که یعنی شخصی که علم فیزیک را نمیدونست مقصد روز قیامت او داخل جنت نمیشه. ما این چیزا گفته نمیتونیم، ولی ما گفته میتونیم که شخصی که مثلا علم فیزیک را ندونست یا شخصی که یگون مثلا متماتیک را ندونست یا اینکه الگبر را ندونست گفته میتونیم که در دنیا با مشکلی های زیادی مثال شاید روبرو میشود و اگر همون علم میدونست شاید همون مشکلی را برطرف کردنش برای آسان میشه. یعنی عموما از اولین آیت قرآن گرفته تا حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از گهواره تا به گور علم بیاموز. یعنی از گهواره تا به گور یعنی انسانیت زندگی میکنه و هر چیزی را در دنیا روبرو میشود و هر معلوماتی که به خودش جمع آوری میکنه ولکه علم است، ولکه معلومات است برای او. تا یعنی که امام ابو حنیفه رحمه الله، امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله وقتی که به درجه اجتهاد رسیدن، یعنی مجتهد در اصطلاح شریعتی شخصی را میگن که یعنی 20 پاره قرآن زیاده یعنی که حفظ کنه، ازبر کرده باشه، از یاد بداند و با تفسیر و با ترتیل و با تجوید و
با سبب و اسباب نزول هر آیت که آیت برای چی نازل و آیت برای چی نازل شد و با تمام تفسیرش بدونه و گراماتیکای زبان عربی را بدونه و 600,000 حدیثی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد بدونه و علمی حرام و حلال یعنی علمی فقه بدونه و بعدا علم های الگبرا و فیزیکا و شیمی همین علم ها را هم از بر کرده باشد. اما شخص در اصطلاح شریعت اسلام مجتهد میگن. یعنی اگر وقتی که مجتهد شد پس هر مسئله دا که او فتوا داد از آن جمله امام ابو حنیفه رحمه الله یعنی فتوای او برای ما مقصد یک دلیلی می شود که در یک مثلا مشکلی رو برو می شویم و او فتوا می دهد از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی انمون مجتهد با مشکلی و مسئله را حل میکنه و میفهمه که ما را درک نمیکنیم. انا امام ابو حنیفه مجتهد شده بودن به درجه اجتهاد رسیدن و خود را مجتهد اعلان کردن. یعنی شخصایی که او سوال میکردن امام ابو حنیفه میگفت که بله من به درجه اجتهاد رسیدم و میتوانم که فتوا دهم در مسئله های دینی شما. ولی بعدا یک روز برگشته آمدن در یک کنجی از کنج مسجد استاد بزرگوارشون دیدن که خیلی پیر شده بود، یعنی که موی سرش سفید، ریش مبارک سفید شده بود. در نزد استادش کودکای خورد تعلیم میگرفتن و بعدا وقتی استاد شدید شرم داشت از خودش گفت که نه، گفت ما هرچند به درجه اجتهاد رسیده باشم این علم برای ما کم است، ما باید تا وقتی استادم زنده است در نزد استاد نشسته تعلیم گیریم که علمش از علمی استاد زیاد بود. ولی میگن که با در زندگی با سین و سال چیزهایی را میبینی که تو با علم دیده نمیتونی یا اینکه برعکس. عموما تا وقتی که دیگر استاد زنده بود امام ابو حنیفه دعوای اجتهاد نکردن تا گذشتن استاد چون رفته علم میگرفتن، یعنی از گهواره تا بگور علم مختنم همین معنا را داره. خب تشکر زیاد دوست عزیزم. یک چی همه مهمه چی کار باید کرد، یعنی چی کار باید کرد. ما میدونیم یا کنیم که در علم ریاضیات یک چی خوب هست، یعنی یک علم هست که با گویا با ما فکر میکنم حل نمیشه. یعنی ا جمع ب حتما برابر چه داره، مثلا 2 جمع 2 برابر چه داره. یعنی ما میدونیم که در جامعه مشکلی است، مثلا در دلخواه جامعه مشکلی است، در دلخواه مثلا بین مردم در دلخواه قشه ها مشکلی است. اما قشه که امروز در مشکلی هست راهی حلش نمیدونن. یعنی از نقطه نظر خودت همچه یک فعال جامعه، همچه یک جوانی فعال، جوانی با علم، دو جمله تفسیر یا اینکه یعنی میفهمونه که چی کار باید کرد که همین مشکلی برای خصوصا اگر ما را مثلا بگذار که مثلا 100 نفر 10 نفر نمیدونم 1000 نفر ببینن، اما کمی هم یک نقطه هم باشن اهمی یک چی بگیرن براشون. از چی شروع کنن؟ شروع میگن که یک پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث مبارک میگه که مدرسه اولینی فرزند این مادره، یعنی دامان مادر، آغوش مادر، همون با اصطلاح کوچکی اچاق میگن، نمو اچاقی مادر، دامان مادر یک مدرسه بزرگی هست برای فرزند. ما ای برای رفت یعنی این مشکلی یک رویش را یک توصیه میتیم که الحمدلله ما مسلمان هستیم ولی ما همین دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم نگرفتیم و یعنی غیر دین ها همین چیزا گرفتن و با همه چی میگن با همه ارزوها و با همه قلوهای بلند زندگی رسیدن، موفق شدن. ولی ما همین چیزا نگرفتیم. از همه پدران، از همه مادران، از همه شخصایی که دارای فرزند هستند، برادران، خواهران، اپاها کسی باشد، خواهش میکنیم که تمامی چیز استاد اول نشون هم میوبد از یعنی که از درجه خوردیش، چی دانه باشد، چی فرزند باشد، چی نهال باشد، هر چیزی باشد در خوردیش پیدا میشه. همین قدر خواهش کردنیم که مثلا یک فرزند از مکتب میآید، از درس میآید
ва падараш ба ӯ як савола метавонад, масалан вазифаи хонагӣ фарзанда мебинад, дар вазифаи хонагӣ чия ҳамун фарзанд амро намедонад. Баъд китоба дар дастш метавад, дар як угли хона, дар як кунҷи хона мемонаш, рӯ та тарафи девор бигардон, китоба бигӣ ва дарс бихон. Ма бовар кун, фикр мекунам ки яъне ма гапи ганда гуфтанӣ нестам, вале ҳамун падару модаре ки фарзанда масалан як чӯба мегира мезана ё ин ки дар дасташ китоба метавад, рӯ та тарафи девор гардону, яъне худаш телевизор тамошо дораву рӯ та тарафи девор гардону дарс бихон. Ма устод қачиза мегӯм ки аз девор ягон кас илҳом намегира устод. ҳамун девор агар ҳамун фарзанда 8 соат дар онҷа рост монд, як калима дар сараш намедурад. ай кунҷи хона фарзанд илҳом намегирад. вақте ки фарзанд дар як синни соли хурдӣ ай умуман аз назари биология ҳам мозги ҳамин майнаи сари кӯдак яъне информатсияҳо маълумот дорад, тезтар қабул мекунад дар худаш аз замони калонсолӣ дида. вақте ки фарзанд надонист, падару модар бояд ӯро ҳавасманд кунад ба бачаҷон, ба фарзандҷон, писари азизам гуфта ҳамроҳош ҳамун чиза кор кунад, ҳамроҳош ҳамун чиза шавқманд кор кунад. китоба дар дастш мета, бара дар хонаи дига дарс тайёр кунад. ӯ кӯдак яъне ҳамин чиза чӣ мегӯянд, як мушкилие мебина, як баландие мебина ки ман танҳо баромада наметавонам мега. вақте ки падару модар ҳамроҳи ӯ бошанд, ӯ чиз ӯро ҳавасманд мекунад. ман як мисоли оддиеро биёрам. ман ёд дорам ки вақте ки падарам ба хона масалан дар синни соли хурдсолӣ буд, мо дар кӯҳистон зиндагӣ мекардем. вақте ҳезум меовардан, баъдан ҳамун ҳезума мешикастан, ҳамун корҳои хоҷагиро мекардан. вақте ки модарам дар наздаш меистод ё ин ки ман дар наздаш меистодам суҳбат мекардем, ҳамун чиза ҳамчун як илҳому як ҳавасмандӣ бардошта корро дарҳол тамом мекард. вақте танҳо мебуд, умуман чӣ бигем, амро оҳистатар мекард ки аки як шахсияти бузург буд, масалан ба синни соли камолот расида буданд ва кӯдак ба ин чиз ниёзи зиёдтар дорад. ва як чизи дига, ҳамин телефонҳои мобилие ки устод, оли мисол ҳастанд шахсое ки дар ҷомеа худшона пешрафта мегиранд, мегӯянд мо пешрафта ҳастем, яъне бигзор фарзанди мо аз телефон хабардор шавад, бигзор фарзанди мо аз компютер. бале албатта ба илм, ба пешрафти яъне илми технология и худаш як чизи хубе ки мисол аз бар кардан, вале ҳамин қадар чиза мегӯм устод ки агар дар дасти фарзанд телефони мобилӣ дода шавад, пас ӯ падару модар умедча аз илми, яъне илмҳое ки дар китобу илмҳое ки заруртар аз телефони мобилӣ бикана, барое ки телефони мобилӣ яъне бозиҳо дар уҷа дора. яъне умуман устод ҳамин чиза аҳамият тен, яъне хеле мо истифода мебарем. ҳамин ба забони русӣ як чӣ мегӯянд, як унс мегирӣ ки як ломка дора устод. вақте ки ҳамун чиза гирифтӣ, ӯ дигар ма мисол ҳаста мебинем шахсоеро ки фарзандошонам хеле мегӯянд, вақте телефони мобилӣ дар дасти кӯдакай, ӯ кӯдак дарсш мегӯянд, дарҳол мехоҳам тез ҳамун чиза бигзаронам, дарҳол ба пеш телефони мобилиро будава. бовар кунед устод, ин чиз дар ҳаёт ҳақиқат ин чиз шидагия ва ҳаст ва шида истода аст. вақте мо хурд будем, яъне ки набудам хеле телефони мобилӣ, вале чӣ буд устод, яъне унсгирӣ мо лонкаи мо дар сони буд, яъне як ҳамчун як интернет кафе бозиҳои сони буд. мерафтем сони денди ва як бози дигааш сега ном дошт. мо ҳамун чиза ҳам қадар дӯст медоштем ки бовар кунед дарсхониро чунивай дӯст намедоштем. ҳамин чиз лонка дора. вақте ки одам кӯдак ба ӯ ҳавасманд шид ва лаззати ӯро фаҳмид, дигар дарс намехонад. ба ҳамин хотир фарзанда ҳавасманд кардани ин аввалан вазифаи падару модарай ва баъдан муаллимҳое ки мисол чӣ дар донишгоҳ, чӣ дар мактаб ё ин ки мураббияҳое ки чӣ дар боғча ҳастанд, агар як чизеро ба кӯдак мефаҳмонад ва кӯдак намефаҳмад ва баъдан ӯро суханҳои қабеҳ бигӯяд ё ин ки ӯро мисол латукӯб кунад, умуман дар байни ҳамин хитон устод, яъне ки мударрис ҳастед, хитон мураббӣ ҳастед, хитон умуман педагог ҳастед, ами аз назари ами дар педагогия як назари психология ҳаст ки вақте кӯдак, вақте як шахс надонад дар байни ҳамаи
талабаҳо шармсор кардани ӯ и аллакай худаш як зарба задан ба ҳофизаи кӯдак, зарба задан ба чӣ мегӯянд, ба ҳамун рағбату ғайрати ҳамун кӯдакай, яъне ки ба забони русӣ истилоҳ мегӯянд эмотсия ҳамун кӯдака нисбати илм мекуша ҳамин чиз. Ва ма устод гуфта, яъне шахсе ки илма омӯхт, яъне одаме ки илм дорад, яъне илми зиёдеро айхид кардагиай, ма ӯро олим намегӯм. Олим ма шахсеро мегӯм ки ҳатто як калимаеро фаҳмид, дар зиндагиш истифода бурд ва ӯро ба як касе омӯзонида тавонист. Агар устод, яъне олим як шахсеро бигӯем ки илми зиёдеро азбар кард ва ӯро фаҳмонида натавонист, яъни чӣ мегӯянд устод? Як оҳана мегире, дар тани оҳан мезани, овоз баровардан мегира. Устоде ки ба шогирд ҳамун илма фаҳмода метавонад, ба монанди як оҳана мезани, донг донг овозиш баромадан мегира, ба ҳамун монанда. Агар устод ки ба ҳамун шогирд фаҳмонида натавонист як чизеро ки дар худаш дора, яъне як чизеро азбар кард ва давом омӯхта натавонист, пас и айби ӯ кӯдак нест, зеро ин ки и олим асту ӯ олим нест. И аз назари илму ақлу донишу таҷрибаҳои зиндагӣ хеле ай ӯ кӯдак боло, яъне ӯ як чӣ бигем, ӯ як чизи нопухта аст. ӯ агар ба монанди ҳамин устод ки доно бошад, пас ниёзманд нест ки мактаб рава дарс бигира. Пас вазифаи устоду, яъне устод фаҳмонидани шогирда, шогирда ки фаҳмонида метавонад, ин айби устода, айби шогирд нест, барое ки ӯ шогирд нопухтае, ӯ хомае. ӯ ба монанди як чӣ мегӯянд, як ниҳоле аст ки кадом тарафе ки ӯро қатъ кардаша ҳамон тараф бор гирад. Пас бояд устод ба шогирд фаҳмонида битавонад, ҳавасмандиш кунад, ҳар воситаеро истифода бараву ӯро бифаҳмонад. Ин ҳамин чизҳо агар дар зиндагӣ татбиқ шаванд, иншоаллоҳ ки мо ҳам алҳамдулиллоҳ муваффақ мешавем. хуб дӯстои азиз, Фатҳиддин бародари аҳли исломи мо буд, барои мо шумо як тавсияе дод. ин аст ки агар дар ҷомеае ки мо шумо умр ба сар мебарем, агар рӯ ба илм биёрем ва мо медонем ки натиҷааш чи аст, давлатҳое ки имрӯз дорои тамоми технология, тамоми пешравӣ, хусусан зиндагии арзанда ҳастанд, оё чӣ кор кардан? аввали онҳо кори онҳо ро овардан ба маърифат буд, яъне ба маърифу ба илму дониш буд, ки имрӯз мо мебинем, мо ҳавас мехӯрем. Яъне агар дар бораи Малайзия ё ин ки Индонезия ё ин ки масалан Олмон, Ҷопон, хусусан Русия, дигар давлатҳое ки масалан кам агар боша тараққӣ кардан ё ин ки тараққӣ доранд, мутараққӣ шудан, вақте мебинем дар ҳайрат мемонем. Яъне дар ҳайрат мондани мо маънои чиро дорад ки мо мехоҳем, яъне виҷдонан, қалбан мо мехоҳем, аммо ба як хостан намешавад, бояд бигирем, ҳал кунем. Яъне чӣ гуфтума дар мавзӯъ ки шумо аҳамият додед, мушкилиро медонем. Ҳалли мушкили ҳамин аст ки биётон агаре рӯ ба илм биёрем. Бисёре суол мекунанд ки устод мо медонем ки ҳамин хеле биги китоб бихон, биги шаки бига ушаку, мо чӣ кор кунем? Ма тавсия метавонам шона ки аз ҳадисҳо чун мухтасар ҳастанд, аммо маълум ҳастанд. Яъне чӣ хеле ки дар боло зикр кардем, мега чунон гуфт паёмбари ҳақгӯй, зигаҳора то гур дониш биҷӯй. Яъне бибинед ки ҳам ҳадис аст, ҳам мехонӣ, ҳам тафаккур мекунӣ. Бибинед ки чӣ қадар илми калон дораем. Ва барои ҳамаи шумо комёбӣ, сарбаландӣ, хушҳои зиндагиро таманно дорем. Бигузор ки ҳамаи мо шумо бо илм, бо маърифат, бо мурури замон пешрав бошем. ҳазор раҳмат бародарон ки даъвати моро пазируфтену ва барои мо ҷавоб гардидед, посухҳои хуб додед. Саломоту сарбаланд бошед. Renderforce.com